Inkosi Jesu Kristu inkosi. ngiyanibingelela abafundisi nabobaba nabomama nayusi ngithi uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Uma bazalwa wakhulumako ePitori ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu muhle bazalani mangilibona ninje ngendlela ngazwa ngayo hey nangihlangane namunye unese angitshela athi hey kubi abantu balele esibhedlela ngathi wazalana ngizothola umuntu ekerekile na ngendlela bathi umoya upepile simbonge uNkulunkulu bazalana bathi bathathe nema seyila bayabeka lapha abantu bangena ngapha bathi imoya uzinikele imandla simbonge uNkulunkulu ngithe ngibona abazalwane bangena la ngithi hayi uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi bazalwane simthande uNkulunkulu wayaza ngendlela nami ngiziyaza ungakho ngiwiki namthusa lonesi athi hayi usaphila ngalesi sikhathi nangithi mhlambe sewulele kasinye isibhedlela hayi kanti uNkulunkulu usangigcinile ngasekhaya usangigcinile uNkulunkulu simthande uNkulunkulu bazalani ngakuthi abanengi siyababona nalaba bhaleleke kuvuka nalaba sesibhedlele sibathandazise sibathwale ngemthandazo siyabonga uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi.